Бүгін теннис ойын ойнап атабыз азыр. Сырға аке менен Нургазы аке бейшекеліктердің ортосында таймаш теннис боюнча. Oynuyoruz Sırğa aке. Sizin çapkanlar startayı mı? 68 yaşımızda üşüttük. Tenis oynay alamız mı, oynay almayız mı? Bir uday bilen. Sırğa aке krasavчик. Жеңіл ойнап атат. Тартып атат. Тартып. Кызыладыр айылындагы Нурдин кафе жака жакыныраак бир жерде ушундай теннис ачылып тур. 3 сом бар экен ичинде, саатына 100 сомдон дейт. Келип ойноп кетсеңер болот. Аябай сонун. Ичи жылуу экен. Жазалгалар дагы сонун ичинде. Да, Сырға аке. Красавчик, көрдүң да? Партия. Жақсы. Окей. Давай. Красавчик. Тартты. Сырға аке ийгилик. Жакшы оюн болуп атат. Кубок болду. 21 февраль 2024 жылы. Камера уятпайынча.